Katadar ka Koit ka Kia Jong ka Jylliew Megalaya ka khat pratarik Jylliew arja arpoi kalapin bana begidan rius pa san phongot ki biyo thamayo COVID-19 South pa lai puingot ki bakot bat khandai ngot ki baklat na ki biyo thamai mentaksi South phongot ki na East Garo Hills district prangut na East Jylliew Hills aspa arphongot na East RiKhasi Hills hinyogut na North Garo Hills khandai pu arngot na Riboy district khat prangut na South Garo Hills khat khandai ngot na South West Garo Hills Arbusan ngut na South West RiKhasi Hills, Shispa khandai ngut na West Garo Hills, Shispa iway na West Jylliew Hills, but sa ngut na West RiKhasi Hills district. Nagi Koit mentaksi, Arpun ngut ki na East Garo Hills district, Khatway ngut na East Jylliew Hills, Shispa Arpun ngut na East RiKhasi Hills, Laipuay ngut na North Garo Hills, Laipu prangut na Riboy district, Hinrew ngut na South Garo Hills, Arpu ngut na South West Garo Hills, Sa ngut na South West RiKhasi Hills, Hinrew na West Garo Hills, Prapunrew na West Jylliew Hills, Barkhasan ngut na West RiKhasi Hills district. Nagi bakla antakasngi, laingut kide na East RiKhasi Hills district, iway na East Jylliew Hills, iway na Riboy district, iway na South West Garo Hills, iway na West Garo Hills, iway na West Jylliew Hills, but iway na West RiKhasi Hills district. Haru bapun mi ka kubor ka Jylliew Megalaya kaladan sau hajar lais pa prapu arteri ki positive case sau hajar pras pa khat khandai tali ki active case lani ki brang na preng jing sumar lai pa pra hajar news pa khandai pu arngot ki blakot ba news pa nyu puingot ki blaklat no